Parte ruanulu. Jesus tau koroa liurainian. Jesus hatene nia tempo toona. Lak liurtan nia sesai liurai. Atu perparaan ba momentu botne, nia ba ia fatin ida atau halo ora saun. Aman, oras toona. Po gloria ba ita botnya oan. Jesus halo ora saun makas. Mai be, eskolante sira senti kole. Isira toba bain hira Jesus halo hela ora saun. Jesus halo ora saun hutu tia, nia fanu sira. Nia hatete basira katak, nia tempo toona. De repente, ema balu nebe odi Jesus marsa basira. Sira lori mo soldado. Ema sira nela fiar katak Jesus mak liurai rohan laik nebe maromak promete. Sira kesi nia liman i kaer nia. Jesus ni eskolante sira halai lakon. Soldado sira honai ulun balu lori Jesus ba fatin ida. Sira tuku nia oin. Depois, sira lori tania ba Pilatus. Ukunain husi Romanian ihatete. Jesus koko atau hadau liurainya fatin. Criminoso hanesane tengki mate. Nia la bela sai liurai. Ami hakarak liurai Roma mak ukun. Duke liurai bosok-bosok. Pilatus, prega nia ba krus. Pilatus kolea ba Jesus. Nia husu ba Jesus. O mak liurai ka? Jesus hatan. Hau nia reinu la os husi mundu ne. Pilatus la hanoin Jesus mak halo problema. Pilatus hanoin katak Jesus la sai amiasa ba Romani ukun. Parece Pilatus hanoin ia nilaran. Se hau hatudu ba povu sira katak hau mak ukun nia, sira se husik nia livre. Então, Pilatus haruka ema baku Jesus. Soldado sira baku nia usikoti dala barak. Sira hamnasa kona ba Jesus mak liurai. Sira fohatais nia horopan naru kor uvas. Sira halo koroa husi ai tarak itau iha nia ulun. Sira tuku nia no hamoe nia. Viva! Liurai judeu nian! Depois, Pilatus koko atau husik nia livre. Mai be, ema sira hakilar makas liutan. Sira hakarak oh Jesus. Sira fo atenção ba Pilatus katak tempo toona. Então, Pilatus decide atu oh Jesus. Ni hanoin bani an rasik date. Então, iha foho kikoan iha cidade Jerusalém nia liur, Jesus ema prega iha cruz e mate. Parte ruanulu resin ida. Sira nebetuir Jesus, iha nakukun laran. Nakukun takametin rai. Jesus mate tiona. Ema hakoi tiona nia iha rate. Ema duir fatuk bot ho ditakametin iha rate ibun. Ema hotu fila ba uma. Sira nebetuir Jesus, asuru loro nakukune isenti tempo kalandada naruk tebes. Sira senti oras laune nekliu. Jesus nia kolega sira tanis. Uluk, sira hanoi nia makliurai. Mai be agora, sira nia fuan tristi tebes. I sira nia hanoi akonu hotau. Saida makfoin acontece. Tambah sa Jesus tengki mate. La os Jesus makliurai rohan laik nebe maro mak promete ka? Pergunta sira ne mosu na fatin mai iha loron tuir mai tokalan. Bain hira sira ne betuir Jesus kokolatan, sira hanoin. Ita se tristi tinan batinan. Maromak se salva dunia povu husi sala kalae. Ita se hetan dunik fating hamutu honia kalae. Maromak se lori falinia bensang banasang hotu-hotu ya mundu kalae.